Veliki pozdrav, dragi moji drugari vežbači. Moje ime je Lucija, dobrodošli na moj YouTube kanal u još jedan online trening. Ovom prilikom radit ćemo vežbe za trbušnjake. Vežbe će se raditi intervalno, 40 sekundi radimo, 10 odmaramo i sve to u 2 kruga. 5 vežbi vas očekuje, s tim da će biti malo razlike, ali me slušajte šta govorim i radite po tome i ništa više ne brinete. Ono što je jako važno, pre nego što krenete da radite ove vežbe, ukoliko se već niste zagrejali, stisnite pauzu na ovaj klip, zagrejte se uz pomoć nekog mog videa za zagrevanje, pa se onda vraćate na vežbe za trbušne mišiće. I još samo jedan detalj da istaknem, ukoliko vam nije dovoljno ova 2 kruga, možete slobodno da izvrtite ovaj klip još 2 do 3 puta, sve u zavisnosti od vaše forme. Pa da se lagano namestimo, ali prvo ću vam pokazati prvu vežbu koja vas očekuje, sve ostale idu u hodu kao jedno malo iznenađenje. Prva vežba sastavljena će biti stopala, spuštamo ih na podlogu. Nameštamo donji deo leđa tako da se zalepi za pod, ne odvajamo ruke iza glave, kroz izdah idemo pršljen po pršljen gore, stiskamo stomak, dotaknemo stopala i isto tako se spuštamo. Pa, ajmo da se zajedno namestimo, spojimo stopala, ruke iza glave, lepimo donji deo leđa za pod, udahnemo duboko i kroz izdah krećemo pršljen po pršljen gore, dotaknemo stopala, pršljen po pršljen nazad, izdah, udah, stisni stomak, pogotovo kada krećeš da odižeš pršljenove sa poda, a isto tako stisni stomak. I kada kreneš da se spuštaš, malo je naporno, ali i treba da bude. Ono što je važnije, zabavno je. Ima efekta. I još jednom i nazad. Nakon ovoga noge su opružene, ruke iza glave, povlačimo gore noge, 3 pulsa i spuštamo noge i ruke u isto vreme. Idemo kroz izdah, 3 pulsa i spusti obe noge. I spusti. Dišemo duboko. Udah na nos, izdah na usta. Donji deo leđa zalepljen za pod ili za pesak. Još malo. Sledeća vežba slična, ali opet drugačija. Još. Diši. Stisni stomak. Odlično. Ajmo malo samo odmori, ja pokazujem sledeću. Ruke su na potiljku, 3 puta. Idemo nogama u stranu i jedna bicikla. Ajmo udah i kroz izdah. Otvaranja, 3 komada i bicikla. Diši duboko. Donji deo leđa i dalje ne odvajamo od poda. Stomak je u kontrakciji sve vreme. Udah na nos, izdah na usta. Obraćaj pažnju obavezno na taj donji deo leđa i zbog pravilnog izvođenja vežbe, a i da taj lumbalni deo ne bi boleo. I druga. Idemo gore u upor, spuštamo se na pod, odižemo ruke, noge, idemo u izdržaj i vučemo kolena grudi. Krećemo zajedno. Odigni, ideš u izdržaj 4 puta, kolena na grudi, spusti se i ponovo. Kroz izdah vučeš kolena na grudi, pažljivo spusti, odigni ruke, noge, radi donji deo leđa
Diši duboko. Još malo. Odlično. Idemo u stranu. Rade desni bočni. 3 pulsa, opružena ruka, noga. 3 pulsa, savijeni lakat, koleno. Idemo. Spusti. Rade, dakle, desni bočni. Lepo ispulsiraj. Donja noga je opružena, ali može i blago savijena. Diši. Evo još malo. Nakon ove vežbe odmaramo malo. I vrtimo ponovo krug. I ajmo. Još 3 pulsa i evo ga. Malo se samo istegni, opusti. Udah, izdah. Idemo sve iz početka i kao što sam rekla, neke vežbe ostaju iste, neke malo menjamo. Kao recimo prvu. Ići ćemo na podlaktice, kolena savijena, vučemo noge u desnu stranu, to je kolena, pa u levu, odupiremo se bočnim mišićima, malo još odmori. Iskoristi moment za udah, izdah, pa polako da se nameštamo. Idemo na podlaktice, kolena savijena, po 90 stepeni. Udah i kroz izdah idemo kolena u desnu stranu, odupiru se levi trbušni mišići. Gledaj kroz izdah da spuštaš kolena u stranu. Ako je teško, ideš skroz na leđa, dakle u ležećem položaju. Gledaj da što bolje stisneš bočne i da se što više odupireš ovom pokretu. Sljedeća vežba je ista, nju nećemo menjati. Dakle, 3 pulsa i spuštanje obe noge. Diši. Odlično. Lezi na leđe, zalepi donji deo leđa za pod. Namesti se. Noge opružene, ruke iza glave, udah i kroz izdah. Idemo. Spusti noge, ruke. Spusti. Ne odvoje donji deo leđa od poda. Stisni stomak. Gledaj da bradu ne pomeraš previše. Ako ti je lakše, nađi jednu tačku u plafonu ili na nebu, gledaš u nju i na taj način ćeš uspjeti. Još malo. Odlično, malo samo odmori. Idemo sa odloženjima i biciklom. Noge spuštaš do momenta dok ne krene donji deo leđa da se odveje od poda i krećemo. Raširi, skupi, još jednom i unakrsno. Izdah, izdah, izdah i još. Isto gledaj bradu da što manje pomeraš, odnosno da ne pomeraš. Stisni stomak maksimalno. Još malo. Diši duboko. I evo ga. Završi polako. Odlično. Idemo na stomak. Radimo sve isto, samo što ćemo da vučemo isti lakat na isto koleno. To je obrnuto. Isto koleno na isti lakat 4 puta ukupno. Odigni lepo ruke, noge i ovde rade bočni. Lepo, precizno radiš, ne žuriš. Kada si na stomaku, radi donji deo leđa. Kada si u uporu, rade bočni.
Odlično. Idemo na desni bok. Rade levi bočni. Opruži desnu ruku, leva iza glave. Idemo sa 3 pulsa. Vrati. Stisni stomak. Izdah. I izdah. Još malo. Daj sve od sebe, evo nije puno ostalo. Radimo zajedno jer tako je lakše i lepše. Namesti sebi neku lepu pozadinu, da ne kažem atmosferu. Izdrži još malo, ajmo. 2 i 3 i bravo, bravo, svaka čast. Malo se samo istegni brzinski. A ako ste rešili da nastavljate sa nekim drugim delom tela ili delovima tela, nađite već neki dobar klipić. Ako ste rešili da je dosta, onda sledi istezanje. Kod mene na playlisti odaberite neki od klipova za istezanje. A mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ja obećavam još puno novih i zanimljivih treninga. Vežbaj sa mnom, prati moj kanal i budi. Ćao!